mapping report y'abandi ntabwo ari yavuze iriya miliyoni 10 bavuga. Iriya miliyoni 10 bavuga yazanywe, umuntu wayizanye bwa mbere n'abantu ba IDPS igihe barwanyaga Kabila, berekana ko Kabila c'est Rwandais, donc intambara zose yakoze zishe bahereye kwanza ngo ni 3 millions. 3 millions bukeye bararota ngo ni 5 millions. 5 millions bivaho ngo ni 7 millions. 7 millions yatinzeho za 2014, 15, 16 bose bari muri 7 millions. Barazamuka bagira 10 millions, none ubu ngo basiga bavuze ngo ejo narwo numvise bavuze ngo 12 millions. Hari recherche yakozwe ku université ya Gand, iyo recherche narayisomye, indi yakozwe ku université ya Anvers n'aba specialiste muri bintu bya demographie. Bavuga ko ibyo bintu no mu nzozi bidashoboka kumva ko kara karere kaba karabonetsemo miliyoni 10 z'abantu bapfuye. D'abord, baje kubiargumenta comme j'étais d'accord avec eux. Intambara ya AFDL. Ahantu habaye intambara muri AFDL ni he? Ahantu habaye affrontement ya mbere. Ni hari Rumangabo, ni mu kigo naho yabereye, ntago kukabaya barashwa abantu, nangwa ibunagana nta bantu uvuga ngo habaye affrontement yisha abantu. Intambara ya kabiri ya AFDL ni aeroport harayigoma, barasa ikibuga, barasa na Mogoma. Ikindi barakatinze impunzi zose bazisubiza mu Rwanda, izacitse nizo zakomeje inzira bazijya Warikale zijya Tingitingi. Alors, ahandi intambara yabaye nahavuze ni Kisangani. Hari uriya mu mercenaire n'abaraba mercenaire baturutse muri Croate, baba Croate, baba Polonais n'abakibari kumwe n'uriya uzahura mu Birigi. Indi ntambara ya nyuma yabereye hari Ikenge, ni ku muryango wa Kinshasa, ntabwo yabereye mu baturage, n'abadespe barwanye na AFDL. None abaturage baguye. Icya kabiri baza kuvuga ngo RCD parti yose ya Est yadeklaye ko igiye mu maboko ya RCD. Nta ntambara yabaye muri RCD. Yabi Ruchuro, yabi Masisi, yaba Sud Kivu, habaye declaration ahantu 10e brigade yose ya controlaga hahise haba automatiquement RCD. Intambara ya RCD izwi ni ya Pweto. Ni Pweto niho habaye affrontement, nayo c'était entre les Zimbabwe na forces za AFDL. Alors, ibintu bavuga intuzi intambara ya ntuza ya CNDP ahantu yarwanye bavuga ngo hapfuye abantu ni hehe? Ahantu harwanye na CNDP intambara nzi yakarishe ni hari Kimoka n'intambara ya Mushaki. Intambara Mushaki muziko Mushaki ni mu Bikuyu, nta baturage bahari. Intambara ya CNDP ntiyageze Sud Kivu, kereka cyagiye batangira Bukavu, ariko ni Bukavu nta n'umuntu n'umwe wapfuye mu ntambara ya CNDP yabaye Bukavu igihe General Laurent na Mutebutsi bafataga Bukavu. Ntibigeze bagera Kindu, ntibageze Katanga, ntiyageze he. Intambara ya M23 iri ku Rwanda, ahantu hapfuye abantu ni hehe? Thèse yazanywe n'aba politiciens pour instrumentaliser, bavuga ko muri estimation bakoze au moins minimum, kuvuga ngo urebye ukuntu demographie ya karagace yazamukaga kuva muri 1990, kuko recensement ya nyuma niyo muri 84. Bagendeye ku iyo recensement bakavuga n'abaturage nibura bahari ubu ngubu, bakavuga bati abapfuye nibura kandi bishwe n'ibibazo wenda byo kubura ubutabazi, uburwayi nangwa inzara, bavuze ko badashobora kurenga nibura baba benshi ko ari nk'ibihumbi 600. Iyo raporo irahari yara kuri Université ya Gand, ushaka zahagere abaze, iyo recherche irahari. Bavuga ko nabo bavuga baba barapfuye bishwe peut-être n'amabale perdu, bishwe peut-être n'inzara nangwa umunaniro, bamwe bahungaga ainsi de suite. Na ibyo kuvuga ngo miliyoni 10, miliyoni 10 c'est presque tout le Rwanda, ni igihugu cyose. Alors ukumva ko abantu miliyoni 10 bapfuye bose, bagabati se ko intuza cimetière ziri hehe? Bo baragiye baragenda un à un babaza ati mutwereke ahantu abantu baguye. Baragenda babajyana Makobora. Je préfère passer aussi à parler de ça.
Makobori intambara yahabaye, intambara hagati y'abamayimayi bari bambaye tenue civile bahura n'ingabo za RCD barabataka, babatatse bararasana, alors kubera bari bambaye civile babona abaturage bapfuye alors que c'était des personnes armées. Alors kubera nta tenue bari bafite baje babakuraho imbunda babona abaturage bishe alors que c'était des mayimayi. Ikibazo cya tingitingi ibavuga nacyo ngo mapping report tingitingi c'était des personnes armées. Ni intera hamwe na XFR bahanganye n'ingabo za AFDEL, ngo naho byo vuga ngo habaye massacre, c'est faux et archi faux. Ça a été prouvé muri yo rapport ngira ngo muzayishake kuri Investigagan, irahari yerekanye ko nta massacre à grande échelle yigeze iba yatuma havuga ngo hapfuye abantu 3 millions mu gitondo 6 millions. Alors naho mapping report ahubwo ngira ngo wenda tuzategura indi space kuri mapping report. Mapping report yisomye neza nta muri autorité numwe w'umukongomani ubu wasigaraho, kuko mapping report ivuga iri amasakre yabaye y'abakasaye bica abantu n'icyungwa ku Mwanza bayikoze hamwe n'aba John Numbi, abo bose babatwara. Muri mapping report bavuga ubwo ubwicanyi bwabaye buri muri mapping report nubwo abanyamurenge, hari page au moins nka page 15 qui parle seulement les documentations y'abanyamurenge biciwe muri ntuza bishwe n'aba XFaze n'interahamwe. Harimo page 25 zivuga ku bwicanyi bwabereye abatutsi, bukorewe abatutsi muri Nord Kivu, bukorwa n'aba XFaze, bukorwa na FDLR, bukorwa muri Magrivi. Alors mapping report ni Mukwege wayizanye ayishyira mu bakongomani, nawe manza atarigeze ayisoma. Uwayimusomera Mukwege yahita kata, yahita funga niyo page, ntabwo yazongera kuyifungura. Ndabasaba iri kuri internet télécharger ça mapping report hari. Minister nitubona kanya tuzaza tuyivugeho, tuvuge les chapitres zose zirimo n'ubwicanyi bwanditswemo. Ubwicanyi au moins 90% ni abayobozi ba Congo bose barimo bari cité muri mapping report. Nibaza ko Mukwege atigeze ayisoma. Na izo miliyoni bavugamo wabaje ikibazo ntabwo ari mapping report n'abapolitisi babizanye ba Mukwege n'abantu ba Bana Congo, abantu baramuka nibo bazanye icyo kibazo kidafite soubassement, nta enquête igeze ikorwa yabo, ahubwo yakozwe ivuga ko nibura ashobora kuba ari entre 6000 et 10000 personnes bapfuye, ariko nabo bazize les dégâts collatéraux de la guerre, inzara, uburwayi, ainsi de suite, ariko atavuga ngo hari massacre yishe miliyoni 10 z'abaturage bazizane hariya bavuga ati zidashobora kuboneka. Bwana Top Kivu, ndagira ngo nkubwira akantu gatoya natangajwe n'ejo bundi na Charles Onana, ngira ngo nawe yarabyanditse. Hanyuma bamubaza umunyamakuru wo kuri Top Congo, amubaza ikibazo ati ese koko afashe igitabo, atese koko aba bantu 10,000 koko barapfuye? Ni miliyoni ngo miliyoni 10 barapfuye, nti ese imva zabo ziri arya indimi? Ati turangira himba zabo ziri, ati namwe muzagende muzishake. Urumva ni manipulation. Ibintu uri kuvuga mu basomye mapping report biragaragara ko n'uwayanditse ntabwo ayizi, maybe nundi wayimwandikiye kandi ntiyayisoma, abandi barayisoma barayikwirakwiza, ariko ntabwo mapping report kuri we hari ikintu yigeze ayisomaho na gato. Nta na kimwe rwose, nta na kimwe navuga kiricyo, nta na kimwe navuga yigeze akorera ubushakashatsi, asa naho yagisitayeho gusa akandikisha basi bikarangira. Ngira ngo nakunga ko narindi kongeraho gusa. Urakoze. Nge narayisomye yose, nasanze ari abayobozi ba Kongo n'abazayire bose bafatwa kuva 1993 kugeza 2003. Na Kabila arimo ubwe, na Tshisekedi Lepera arimo nawe mu bwicanyi yagize igihe ari premier ministre, byose birimo. N'abara ba generaux bose ba Mobutu, ba Mava, ba Ntuza bose basoma, tous sont là. Ahubwo tuzayikorera space twerekane ko ahubwo n'abanyamurenge barimo bicwe n'abatutsi muri Nord Kivu cyane, kuko nka masakre ya Makobora, yes, nka masakre ya Makobora barayikuza. Ushobora gusanga n'ababembe n'abapfurero baguyemo batarenze 15% kuri
75 bashobora kuba baraguye hariya ari bari abanyamulenge. abamayimayi bari bafite intwaro nta nubwo barenze na 30 bahaguye. Bon, ngira ngo noneho kugira ngo tuze gushyira le point sur les i, reka dufate Paul Oya na ntabwo Congo. nakasoje Okay. igisubizo. Yego. Yabajije avuga ko ETC amahoro hariya ashobora kuzaboneka ko uyu mutungo uteye ubwoba, ati ntabwo yaba ari source ya ntuza ya conflict. No, c'est faux. Amahoro arashoboka, ikibazo Kongo yabuze ni ukubura umuyobozi ushobora gufata decision, kuko ntiyabivuze ati skerelema habuze umuntu nka President Paul Kagame washyira ordre. Yarabuse n'ibisahiranda mu buti imyaka yose 32 yayoboye, ibaze ni wabo yananiwe kwashira amashanyarazi, nta n'umuhanda ugi wabo Gwadolite nubu. Ntuza Kabila araza iwabi Manono nubu ni ishyamba n'inzu ya turakubuze Top Kivu, wagarutse? Uranyumva? Yego, neza cyane wagarutse. Yego. Kongo yagize ikibazo cy'abayobozi b'ibisahiranda kuva kuri some kugeza hasi. Umuntu wese bashize ku butegetsi yaba ari na chef de quartier ajya yumva ko mu gitondo yahita bumukire kandi akiriye ku by'abandi bakoze atakreye. C'est ça le grand problème. Naho Kongo igize umuyobozi ufatika ufata decision. Kongo yaba Singapore ahubwo yarabeshe, nangwa za ntuza zarabeshe, na Amerika yarabeshe, kuko ubukungu buri hariya ibihugu byose byabo beneficia by'isi yose kandi bikazana umutekano ufatika. Nta muntu biri inyuma, umuntu biri inyuma n'abayobozi ba Kongo bakunda ruswa. Je donne l'exemple. Je cite Kabila kuko birazwi. Abazungu baraje bafashe contrat kugira ngo bakore Inga 3. Abasaba komisiyo ya 30% ngo ya investissement bazazana. Imagine niyo bamwe bamwise 30%. Wewe abantu baje gukora. Turakubuze Top Kivu. Muranyumva? Muhire nawe wamuvuze buriya ibibazo bya network s'il vous plaît. Muhire konye ndi kubumva. Okay. Tunganye network yawe. Yego, ndavuga ni ikibazo cyahara n'abayobozi, aba investisseurs bajya baza, leta ikabasaba 30% y'amafode investissement yabo ngo bayabaverse mbere uko baza gukora akazi. Kavuga ati se tuje kubateza imbere hanyuma tubahe ruswa, tuzajustifia 30% y'investissement dute bakigendera. Alors abashinwa kubera bo bikundira ruswa bakaza bakabapropose ati twe dufite projet miliyari 5, ariko iyi projet twebwe twayikora muri miliyoni 2, none miliyoni 3 mwebwe mutwara imwe n'igice, natwe dutwara n'igice, none twe tuzakoresha miliyoni 2, ariko mudusinyire ko mufasha 5. Ibyo bakabikora, ngibyo abayobozi ba Kongo bikorera. Nta muntu biri inyuma ngo nukorera amabuye y'agaciro, ni inda nini zabitumye. Umuntu wabajije iki kibazo, umunsi Kongo yabonye umuyobozi utari gisahiranda uzemera ko amafaranga yose yatanzwe muri kontra azagera ku baturage, ibyo bintu bizaba nta n'umuntu uzabihagarara imbere, Reba bari abaperezida b'abasirikari baje hariya muri West, dufashe nka Burkina Faso, tugafata Goita ibintu ari gukora c'est très sérieux. Ubu Mali maze kuba agera ahantu Dumbuya ibintu amaze gukora, abonye ko yatumiye na perezida w'u Rwanda, akavuga ati ndagukeneyeho inararibonye ryawe. Uyu mihanda muri Guinea iri gukorwa, ariko abategetsi bari hari wababujije se? Abategetsi bari bahari imbere bose nabo bari bisahiranda. Alors ubu les choses avancent. Kongo nayo umunsi yabonye quelqu'un qui va mettre de l'ordre. Kongo nta muntu uzabuza, buri muntu wese matière hari nubwo abanyamerika bose baza, abafaransa bakaza, ababirigi bose bakaza. Koruti rimwe kira gihugu bayimara kwa kangahe, feri rimwe kira gihugu bayimara kwa kangahe, Casterite bayishira hehe rimwe kira gihugu. Iramanyema yose kuva Kairo ukagenda mpaka ntuza za Ubundu ni Casterite na Casterite wayicukuza uwo societe kuye. Ibihugu byose byaza ayakora asigaye ikabamo, usibye ko le Congolais nicyo kibazo cyabikomeje.
ntabwo bazi kunegosia des contrats gagnant-gagnant, asige bo bagakora contrat zo mu mifuka yabo, badakora contrat zifite impact kuri population. Naho nta ubiri inyuma ngo bizateza umutekano muke, ni kibazo cy'abayobozi bisahiranda. Alors amahoro yazaboneka kandi uramutungo kuya abantu bose. Sinzi niba umuntu we yarabuze kugeza n'ubu ngubu, yabuze ati habuze umuntu wo kuboneka ameze nka Excellence Paul Kagame, we n'ubu yarabuze. Kabila wenyine yaravuze ati yabuze abakolaborateri nibura 15 yakorana nabo. Tshisekedi we none arutse kuvuga ati ma justice est malade, wenyine yarabyivugiye. Urumva yabuze nawe umuntu yakorana nawe, ariko si yakorana nawe wenyine yaribuze. Donc ikibazo, le problème hari minere ya Congo ni problème de leadership yabuze, où l'État a failli, où l'État est absent partout. Murakoze.